Ulah usari majuan di bagai setikion asana kami beguna hasuhuto dinarap kami akan namar-hamarangi uru beri asa tu lihat gabe lihat nampar horasan panjal horan nami ditikir karena mangihut lumowi ma di boparni damang si panjal horan nasi Tuhan ditikir karena mangihut alani para musik nami satu takas lihat gabe lihat horas baik ma lihat nai asam bar lihat kami akan namar-hamarangi namar luat tubuh boparni damang. Kami buamu raja ni udah nami ba las marungu so ni masyan kami galing muna Nggak bisa lah horas amang permusik nami saru kami bersamba raja ni udah nami iya kami maju amang nau partusi soba boy hamiro madapat kamu raja ni udah nami agak mau ditiki nalaro dian tuan mari kita akasan roha kita bayar kapas pasu so ni mesan hami raja ni burunguna mau laki mah hamotong marong-marong pahami akka huda-huda muna mar bunga-bunga tangan nami di bagi kamu martang yang mahami tujuan di Tuhan dia ka arena barbudi ditabai Tuhan masuk pasuna di bagasan kamuna asa Jepang sama nedok niakan tua-tua asa tu sanggar mapori tulu bangsa tua sinur nabi nahamuna gabe na di udah muna tu horas na nanti akal asa saluhut pabai namuna na dinggani Tuhan nai ma sama nedok tua-tua bahwa namar halto na niagata kirobian horas matok kami huda-huda muna nama jalo tugada nama dihamuna di pasu-pasu Tuhan sikat ini kenapa ngalian amang baru nama sana ngakar na baru nami iboto nami lain nami dinaroha mo manopa-nopa kami huda-huda muna na kami petong
Roma Ami laho manawi-nawi amuna asa
amali fadil. Sambil pemawan waktu na kita. Di naman jalan ano kula ulat ta, tong naman si berjalan jambar mangingud. Jadi tak mau kena sila berkata. Teh, pakai sar sepeda, pakai sar sol. Dijojo muna pasaron namin do boras pin at katuguro namin ibe dihamok ka bapak niba nadong di dua ton asados rohatta makatao boras pin tuak kapaburut na narong iso pasatay ma tu hamok ka bapak Mauliate ma anggo siap kami doa muna na inabok muna liu taon
situ lo pindah di situ lo pindah ikan bukan ada orang mak nang sadaba rohan kami di sini Sokolima raja nami hula-hula nami oput sungguh itu ada nak batu kami penuaing nagabi di jolo alai tonggo kami nagabi mar panukut tu hula-hula nami raja bukman oput sungguh wah raja nami alau ko boras pin nagabi si batu rota tu raja ni pamurota wah raja nami azari hamu kami Dinasoparo hamu marhula-hula tu kami tulang marabumuna marga opus sungguh. Kami siap marga opus sungguh. Jono baik kamu mato konsep nak di dalam Manggora parpul peri matu raja-raja lima mula marga siap tulis. ruta boras yang kian nadong di hutau kelas ima bere ibe bere iya pasahama tu baru nami baru silali nadi hutau pasahama tu baru nami dungoran pasahama tu baru nami silo pasahama tu baru nami baru nenggolan iya jadi pasahama tu panggung komi Gusma las pasahama tu amangi panggung komi iya jadi kadang-kadang berisi nabi dialat Tuhan ala nima di bawah kami sama ni nakani sama na maludu do poras spiritodi do nami hatani datu nama dok agian matutu maludu bidok perni laikon maludu akahamaraon maludu akabanggabiya paraurasan tujulan nyarion sama nima nangak poras spiritodi pilma pokki baul-baul pasalongan aspirna upasat kami dihamura sa naman pura namin tasawali man na boy na nais pasatun namin bada orang namin masasa di suduma tinugot mo tiyan nunga pasat kami sakon eme naman lududo bora spiriton di hesa mahita ito panggabian jala sa ito perhorasan sakon lima na boy jo upasat kami pa'y mamarlanjo ano upasat kami secara khusus di pinopar ni amang burukon di malay namin yun terlumubi di hari ini uli di bulan Alinggan terlumubi di Botoku songon itu opusi ponden di kokodo jojo muna tuhami tulang narobok muna marga opus sungguh jalan nga udur kami na sowan na mardalan jalan nga jok kami ima songon di jolo di apang muna namarap pangalapan boru di son nakikumuk kami itu terlumubi di hamuna ka pahopunami sa luhukna songon bermuepir dalam nabi meminta tomatta nomor 2 rebatan nomor tonggohon asal dia matong soni hatan nomor 2 nomor dokon asal firma tompok kibahubor mau kacolongan firma to di amul saluhun apa punami dong ibu nami luju-luju mana pancamuka alumoi di hamula saluhuna dia kapah punami di nama pun eme nomor ludu hamil akirin itu kalau mau di hamula kamang boru nami asal dia matong di nama minta kami tuan matani martua di mata saya ludu matong persoluan ludu matong dia mau pacamutan Ulus ayat koma bang buari mak 3 mau Amang buru nami anggo ulus lau sepatau nami 10 mak gabe tulang gabe 5 papeakan dong 5 ma i nyobah ni lekor atur tulang mak 2 ma tuba hopu baru itu nama pinodohon saya doa nah itu bukan di botonami ima ibu itoni lekor sia baru kamu mah amang buru nami nama rotum 10 gimana saat itu sih
punoli tu aman ibon di ma sada si sada bancalo ama siriko anak tak si sada bancalo ama anak baru si sada bancalo ama pahopu boru anak do boru baru tu boru nama sada baru tu nama hamaranggi ma oh tahu aja tuh lang dah saya nak itu anak saya itu baru iya saya itu si sada bancaloan halo saya itu tu nama hamaranggi kami jangan harus tulang wah mamuru ngati kospe punoli kami mah tulang kami jadi bermusim nami nanilehon itu hati bagasak kami malah sohor dia benagoi terpasat kami dalam nami masalah kamu nak lasmaro hani rejai lasmaro ham Tuhan dalam umatang yang menjudul debata asa tabang sama-sama masih diambil ketiga karena manggil sebenarnya panggilan nabi di bagasak tikion para musik nami lalu mahami madaboton hula-hula nami songon para sorohan na siya nabot kaya mamusik na lumayan Lasmaro hamuna dalam mau nama tangyang may tujul ni bata di budian nyari sa daru di hamja ka pasok-pasok tuhani marbi tayang muna Tuhan nama sumunod na dua asa siditi masih pahulong na di rumah mau betik soli na buhi batu pahami Tuhan tama napagokod ya ka pasok-pasok ibu di mahami gani hula-hula nami uput cukul nama calo sa itu gadana ma di hamun na mangalian kuri basat kami sa kami tulang doho tulang hula-hula opun sungguh. Gaya betul kami. Amak si dia jalan, padung mama tu asal tadi mama. Sinaga. Para anima am hula-hula Sai soho tu silang
temu raja nami. Suasana ni manang otak kami nasian kutu bayu. Roh na tuan sa buat kami sa kutu bayu. Bisa menami temu raja luda. Jadi awang guru Kami betul lah kami. nakinti kora-kora muna din ang masuk kami itu bubuni alam muna. Teroro kami. Ada yang sapak kijong guru atau pasangan dulu. Rap dohot tulang muna ima tulang nani manurung. Dibuat kami do namar ludu do boras singkir itu ni. Katanya orang baru dohon masuk nomor pasar. Firma Foki bawal-bawal pencalonan firma itu di Musalu na menuju mana 4 kamoda. So katanya namar ludu. Siang yang menuju di rumah 4 kamoda panggabian nolak dia 7 bulan dari. Satu tiang pasar kami lagi boras firdo namar ludu. Sesama itu martu dua kabian. Jadi 3 ko pasar tanah tu kamu tulang naik manuru. Muna amang baru nami siap turi. Kami betul lah kami. Amang baru isok kami jongjong berjolo maju siap tulang mangiu ate. Kami betul lah kami. Molo matamu alam non ngaldo bapak kon. Oh, betul lah kami. Jadi yang dan kulit-kulit nilak kopo bihamu ate ibu. Oh, betul lah betul. Jadi melate mah. Amang baru Kami betul lah. di Parsari matuaw ni ima lain nami opuate pangkorana Bukan dia. opol denon sahab doto hami baritai bahwa naung jumolo matua amang baru nami Oh, betul lah. alani perjolo siap kami tulang mangipuna nado dohami marhabut ni roha Kami betul lah. mau lihat mak anggiak mak di budian emang burun saya tumibu mata rabul rohamuna jala saya dilihat dia wakaping hiburan Betul lah. berhitai memang baru di harora nami kami nak kaningan bolo di hamian eme namar lududo ala di hamon bok kami mahar buepir orang siribur-ribur asa donon nabe songoni datu asa firma koki baul-baul persolongan firma tantimuna Kedua, sebetulnya ang guru, Kami betul lah kami. bagaimana mendolok? Roh tu kau udah ngano, jam 10 malam mah dah budaya. Dia dah dengan tubuh kume, kenapa satu orang tak kume tahun hari ini? Anak buah mereka orang nami, dengan mah mangat cuma mau ada yang guru deh. Kami betul kami. Rohani hula-hula muna si maju marga sinaga. Dibuat kami do ulos kita rapu dalam kami memang ino pasu-pasu tu amat daripada. Betul lah. Dia terjalo kadang yang nari asal dia boleh amuak kasih gajah umus tidak parolak na tujuan ngayo. Gudang na 10 lebar mamang buru. Kami betul lah kami. Perdalan na Atur-atur lang mak. 5 matu buni lain amion. Oh, betul lah. Christmas ada lagi. Kami betul lah kami. Parsagomang matu pahok pusi anak. Orang makin. Parsagomang matu pahok pusi buru. Itu. Sada mai itu ibu ni lain amion. Waduh. Sada matu nasida na marah-marahi. Sia. Sada tu laporuna. 10. 10 laporuna. Mau lihat betul lah. Ay, jadi
pasatan namin songon emado sa matamuan. betul lah. Omong lebar. Jadi perjolo tulang mangi perdalan na sono ma. Betul lah. Parpungo matu anak. Betul lah. Parpungo tu boru. Dua. Parpungo paupus anak. Dulu. Parpungo paupus boru. Apa? Kamu mga turun. Mulai teman-teman kan yang biasa. Oh, malah matamual, kamu mga Iba perdalan na to. Jadi kamu mengatur sa matamual. Ate. Betul lah. Mangiduhami tuha muna. Pinopar niya bang boru namin yun. Bay babang na bartusi. Dulu apa? Yang itu opupolden, angge opupolden, ponden, Verga. oke, gabe. Mungkin tak lu baru 12 Salfu kita berpesta gitu. betul. Iba pesta di Burja. Soalnya harus di Burtium masa. Hampir nonton serius pengaruh habis jauh anggia jauh 2 semalam. Nah pada potong Tuhan na iba angikot alani iho anggia muluhan da kakilur gamodo mamuda di guru modo hami ala gota doluan ondo amata debata di surga itu sih mau mengajual bang isi ala tarbohak ni angikot dulu Tuhan aku apa ni pon deh anak Asia obat naik jodoh ikaw tahu mo siya na udah sudah hampir kita udah sudah nasi HP jarilah yang kita bijaksana mak harus ada kesini apa ini arang dari oke.
Raja Manurung. Tulang nami Raja Manurung. Dan naso sisi nan la kopo behami. Nung ageleng mo na hami siya mula na. Mula ma di hamo na sarod na katulang nami hula-hula nami upong nami. Tadi. Allah upong ini. Mula mo upong. Jadi song lima tulang upong manang sokod dia pinabuhi di batu pahami ang kageleng mo. Kinaw mo lang tiyo minati panuhatan. Bajamang masih tiyo na sa panunong matuhatan. Matamual doon hula-hula manamangihot manurog sonari sa mapartikyanon dihamu bona tulang togatoro laos di pangidohon kami mamerektiki kita do bona niari manulang sa haliroma hamunya buluboy pangidohan nami Moto yang besok, asal tutup kita mengatap si manulang orangnya hari, ini sudah jauhan. Doa doa sampai nabi pajahitan, orang bere bere, kemarin anak. Hadir rohani siang orang tulang toro-toro gara tulang artinya ada doa marapun roha di permudeng nih anu guru nami Kabupaten Situng pada Tikyo tu penasang halo nami bahala suka umai anu guru gara tulang nabasa jadi di sana orang kami spiritual di asa orang naik masuk kata ni dulu madokol pilih maboki bawa lompat calongan film atau di musuh dia keluarga ni pinopar ni Obu Poda Seturion lucu-lucu mah dia muna ka pomomoan Lima bohongan sian hula-hula muna bona ni aramuna marga manula jadi untuk songorok penai roronami dia bukan mengurunami las marohamuna las dison pasahantai masutus tujuan nami manak inon Sintulitor ribu-ribu doon na maluti nang doon nani song katabatak naman dokon ludu magituak kapasulian ludu ng parahorasan kata sintulitor firman na poki dahil pangkalungan firman namin yan hamu mga turhon tubiya sa tani ulos sa bato-bato natin sa mga manihita hasin ito buti ma Beta hita
songolipe mata patupahan urut naga jam program di totong rasma rohamuna gawe mati songoli lupa madu orang nami bagiannya tong sopo bagian tong rumah bagian tong sopo rumah gawe ya aman boru menapung naden masuk rumah tuau pangluhan tuduhan tak bagian mahal Tinunuot ng hora. kami awang buru gawe telah kemarin yang punah misi raja borbor di marata mari hite dulu tadi wasa sedarion iman di pasari batuan nilai nami iman atau raskura mengkostang nokto pada ulu bernabot gawe telah mari hite awang buru di haroronai berjulu mengatok kami dibuat nak tulang buru nak borsi dulu itu doh benar marlundu tobo noksa alia dorso tobo hami soal dia pertordinna bolong na orang lebih nabu kita masih batul tulen nanti mau asa uli di hamu dikado di hami betul nabasa alasya kami nak hulu nam namarangi nama perjulu mana ku pasartannya perpungo matu anak ni lain nami nak sari betul ada terus sagoma manusia itu buru nilai nami nak sari betul dua dungi pas sagoma matu pahopus ya anak dulu pas sagoma matu pahopus ya buru obat gaya mana salah buah buru ayo, Sony melok konsen mami. Alkan ulo lang ng marang-maranggi. Pinitan ni ulo namin umang naulot tadi wesa sa dadu parsari matuon ni lanami ng parsari matuon. Walang ulos do na buhay pasatang namin perhitian ni tamyang namin ito mata do bata asang di paso-paso sa luna.
Pinopar nilai namin do akan namaraman ito akan naro. Nagpasato na na ulos. Dahil manahong partusi. Ngomala wama. Taliyan itong masali. Gudang nak obat. Ya betul lah. Jadi bedok raku ba kasamang burung ano na pajojor huni. Mang dai sediakan nasi dengan macaro. Ada aku asa tekas di mulu bagi helamu nama saja. Las hudukan noni pasatu nami ima mulu solong ima tu burung nami do hela nami. Ya betul lah Rasulullah. Nah, asal ima do raku pergelan dah. Karena ima ulos ima tu bilang pergelan anon. Asal betul do musim do partusi.